Zdravo. Evo nešto zanimljivo. Kako preći iz dump money u smart money? Praktičan vodič u 5 koraka. Mnogi ulagači počinju kao dump money, vođeni emocijama, FOMO-om i paničnim odlukama. Dobra vijest je da svatko može postati smart money ako promijeni način razmišljanja i uvede disciplinu. Evo 5 jasnih koraka koji vode iz jedne grupe u drugu. Mnogi ulagači počinju kao dump money, vođeni emocijama, FOMO-om i paničnim odlukama. 1. Uvijek počni sa istraživanjem. DYOR. Dump money ulaže jer je čuo na YouTubeu ili vidio na Twitteru. Smart money ulaže jer je pročitao white paper, razumio tehnologiju i shvatio šta projekat rješava. Prije svake kupovine pitaj se šta ovaj projekat donosi, ko stoji iza njega, zašto vjerujem da će imati vrijednost za 3-5 godina. 2. Postavi plan ulaza i izlaza. Dump money kupuje kad je euforija najveća, a prodaje u panici. Smart money unaprijed zna koliko novca ulaže, na kojim nivoima će kupovati, DCA, kada i kako će prodavati, stepeni profita. Plan za pobjedu, strategija smart money. Ako nemaš plan izlaza, postaješ tuđa likvidnost. 3. Upravljaj rizikom kao profesionalac. Dump money ide all in, bez rezerve i paniči kada dođe pad. Smart money ulaže samo. Hvala što ste gledali. Pretplatite se za više sadržaja.